project fátaí he cultarán mar gan mó féic Thomas an seoinú mar chuid déal na carga fé car an scannán Iarsmaí le léir le Déaglán Ó Mocháin. Well, Thomas, on fat scannán Iarsmaí, Iarsmaí a haspins mar kids den éile, no intas lasta goin sé kangelse le fila le carga. It's in the forsnach mar hour to play Díchoilíniú agus tam jarnach ro play janda agamsa no agine fi Díchoilíniú vi sé mal first bon bogur no wall agus riselam ag an am gur was hour in the lachane agus is terma to ag arpu an tam fad so stoker gur rud atá play agine it's a scannán Iarsmaí. Vi mis ag play cadis Díchoilíniú go practical agus dús couple hInstitiúidí vi mis in college in the Trinidad in Malia Clia vi mis in Iarsmaí in first agus vi mis les in Iarsmaí national Malia Clia agus an ahan class vi mis play Díchoilíniú le Dini agus wachtas or vi went le rudi or like gas Iarsmaí mar hapla ta ar acu na bandu hisi san astral agus ta sigiri sin hortarash mas féidir agus Malia Clia vi mis play les na banín bronzes ta clú malsan orhu mar cinál Achoimre den gadú agus an scrister in na colony san African sa ceisio agus ta factus dó na go réile tam falla Iarsmaí ó banín a hortarash so vi mis an ansin na lanach le óla ma jeca don mi as Malia Clia. Agus an cas jarnach college na Trinidad vi mis play le blescan a vi gote ó Ellen Ennish Bofine an cym hInstitiúidí as costa na Galiva. Agus an jaar pilúid an ori, mi ol an ori agus vi sé the privilege agni a bheith lethar nuair a hála sin agus burlug mór don na Eleni.